Da. Danas je 8. oktobar 2013. godine, utorak, otprilike oko 1 sat po bosanskom vremenu. Ja nalazim se ovdje u svojoj kući, majka sjedi pored mene, a ovdje snima moj sin. Došli smo jučer smo došli iz Kanade, da obavimo jednu veoma važnu dužnost, to je popis 2013. godine u Bosni i Hercegovini. Mogu reći da sam upravo završio prijavljivanje članova domaćinstva, kojih ima 18. Sretan sam i ovdje je sva dokumenta od moje familije, od brata Mirsada, sina Alena. Moja familija počne, znači, ja, moja supruga Melina, Adnan, Sanjin, Kenad i Emir. Mirsadova familija, brat Mirsad i sin Alen. Od sestre Mirsade, familija sestre Mirsada, zet Senad, sinovi Amir i Samir. Moje sestre najmlađe Elvire, familija, sestre Elvira, zet Mehmet, sinovi Eldin i Edvin i zet Mehmet i naravno nosioc domaćinstva, moj otac Mehmet i mati Hatka, ukupno nas 18. Mi smo završili tu našu dužnost sa velikim zadovoljstvom, upravo smo prije 10 minuta, popisivač je otišao. Dakle, ona najvažnija pitanja koja su nas svih ovih godina zaokupljivali, mi smo završili, a to je da je naša nacija Bošnjak, da je naša vjera Islam i da je naš jezik bosanski. Ja vjerujem da smo s ovim pokazali privređenost, dakle, našoj državi, našoj domovini Bosni i Hercegovini, da smo s ovim pokazali naše nacionalno opredjeljenje koje je Bošnjak, da smo mi po vjeroispovijesti, islamski vjeroispovijesti i da govorimo bosanskim jezikom. Zašto je ovo važno i zbog čega? Vjerovatno neki ljudi misle da vodeći ovaj popis da se poništi ili nekako drugo. Međutim, svako pojedinačno treba da ima odnos prema popisu i praktično prema sebi, prema domovini koja je sad u ovom momentu u jednoj veoma opasnoj situaciji gdje se rat vodi drugačijim sredstvima. I na kraju, čast i obraz svakog čovjeka se veže po mjestu rođenja, familiji s koje potiče, na kraju koja mi je vjera, znači duhovno opredjeljenje i kojim jezikom govori. I mislim i vjerujem da će ovaj popis završiti sa jednim priličnim uspjehom i da ćemo mi po prvi put u istoriji, govorimo o Bošnjacima, govorimo o Bosni i Hercegovini, popuniti bazu podataka u Evropi. Znači, neće više naše podaci da idu ni u Istanbul, ni u Beč, ni u Beograd, sada će da budu u Evropi, ondje gdje nam je mjesto. I mogu reći da je ovo historijska prilika, da svako od nas stavi svoje mjesto u budućnosti ove naše države i domovine koja je u velikoj opasnosti. I meni koji sam investirao u investiram čitav život, pogotovo sada, i koji sam svoju familiju okrenuo tom jednom putu onoga što jesmo, je zadovoljstvo i sreća i radost da sam to mogao da obavim sa mojom djecom, sa mojom familijom, kompletnom familijom, sa mojim živim roditeljima koji su dosta toga propatili, dosta toga podnijeli upravo ono što jesu. Sad kažu i u pismenoj formi ono što jesu, nek čitav svijet vidi i nek čitav svijet zna. U Bosni i Hercegovini živi nekoliko naroda, od tih nekoliko naroda samo su Bošnjaci, dakle, oni od kojih vrijedi i zavisi ovisnost Bosne i Hercegovine. I to ne treba kriti
I Bošnjaci trebaju da budu ponosni na ono što jesu. Ovo je bilo za našu Republiku Bosnu i Hercegovinu. I da naša djeca i da naši učari znaju odakle dolaze. S ovim završavam ovaj moj kratki izvještaj, ako je kratak, ali je sigurno važan i želim da on ostaje istorijski video za mene, za moju djecu, za moj unčad i kad mene ne bude bilo. Hvala. Kaže, Marija, kako si ti pisao?